вопрос вескен төрөтаста. Хакайригер билле курдук ого сыла. Ата бу горной Давид Улуспутова предпринимательство сылаха. Олно ого бизнеска чугаты эбетер ого бизнес сахалырка бихи Улуспутуттан тох көмө бары. Онна билле курдук огону будан чугаты Канада дияны бизнеска. Да. Условия тарихта эдүлләр. Оннук эһиги нехли китегер эһис кулатгар барлыгар багалар куллафытна бу школа администрациятыгар этехетин надо дегенди. Чутур булана бу быйылгы хылга оннук хамсааны билги лакилер инсепти эдүлләр. Ити тахнан болана бу ити мини зоопарк тематика, да? Билегатта? Данилова Денфюз Диана онно проекты көмүскәбите, онна булана где-то 1000 чыгытынчы курдугу улбута. Ол тух бөлүтмөн. Көмө бөлүтмөн. Онна булана предпринимательлер бәлере келенлер bu proyekt üçüy bulgun sebebit, onunla bu proyekt olukka kirergerden kaçı bıraktıkları diyebiliriz. Onun bulanattan büyük günü bulanatı proyekt doluru уже ülelen kastahıl buldu уже ülelebite onunla bu yılgın ülgeti tügürük sıl üleliyir kurduk hani obiyekt tutan direktör nadir. Onun bulanattan insana var itinik direktörüne hasar hamı şu diyeyim olana bilgin самозанятый иден механизм бар. Ол булана более официальная дем булана налог на профессиональный доход ден интернетке кирдахетне регистрациялы хатынса буны булана төһө качы килер аргететтен онтон определенный брыгыны налог быгытын төлөйгүт, мына ата колбура бәяты калан еді.